Africa my continent, Africa my home. Batwana base South Africa nabase Africa. Uyazi into enzekile. Last week ngithola ithikithi. Mangithola ithikithi bengipake kabi bakithi bengipake kabi. Iphoyisa lenza ngale. Bengipake kabi ngathola ithikithi. Ulinda Mfekayo. Hey! Sondela wena Khusi. Ulinda Mfekayo niyamazi ku TikTok. Uzonichazela ukuthi kwenzekeni ngalela thikithi. Ngisabamba u10 mina la. Ngwanya. Siyabingelela bahlali besikoti sikanongalo isikoti sase South Africa esiphethe umholi umgqabo lwamaketanga la into eyenzakalile ubaba Msweli njengoba esho uye wathola ithikithi wabhalwa ithikithi iphoyisa la kamasipala so kule campaign yami ke engiyiranayo yeyicathulo 100 pairs of school shoes ukhona umfowethu waseZimbabwe ohlala eAmerica ngokusebenza owathatha inamba wangu-WhatsApp wathi mfowethu ngizokufakela imali ngesonto elizayo yeyicathulo uma seyifaka imali kuthangi seyifaka imali uthi mfowethu ngicela ukufaka u1000 kulo 1000 engufakayo u500 oweyicathulo u500 ngicela unginikele ubaba Msweli u500 wokukhokhela ithikithi alibhalwe emgwaqeni iphoyisa lomgwaqo hey inhliziyo yami yathimbeka kakhulu ngenhlanhla mayesho lento sindawonye nobaba Msweli uma ebhala ethumela lo mlayezo sindawonye nobaba Msweli kodwa ikhona ivoice note ayithumela umfowethu engicabanga ukuthi usisi okuyena ochwepheshe walezi zinto zokuxhakaxhaka uzokwazi ukuthi ayifake siyizwe ngoba nyanga manje shawa imvula iyanetha ngabe ngidlala la efonini niyizwe umfowethu akuyena wase South Africa owaseZimbabwe uhleli e-United States of America but uthi hayi ngeke uyasho ku-voice note ukuthi umtshela ubaba Msweli ukuthi ngisazofaka ebhakedeni okwamanje ngicela ukuphuthumisa lo 500 wokuthi nje akhokhele ithikithi nongalo ngizovuka ke kusasa ngithathe lo 500 ngiyokhokha siyabonga kakhulu makuthi eAfrica lento sayisho lento ithi Africa my home yes Africa my continent Africa my home isho ukuthi ngempela lo muzwa wobuntu ugcwele umhlaba wonke ama-Afrika awekho la e-Africa kuphela yes agcwele umhlaba wonke okusho ukuthi ubuntu ngempela kuyavukuzeka yes lento sizoyibamba izokwenzeka angithi kwakhona lokhu nongalo nje sesivala kwakhona lokhu ukuthi lo mfowethu owaseZimbabwe yes but uthe mebona lapha ku TikTok wami ukuthi ngirun icampaign yeyicathulo ukusiza abantwana abahluphe abavela emakhaya axakekile wathi uzofaka ufake 500 rand yes kodwa akayena wase South Africa waseZimbabwe ufakele izingane zase South Africa ukuthi ngempela iAfrica is good UK kodwa iAfrica is good futhi akekho kwala eAfrica uphesheya kodwa ufake izingane zase-South Africa usiza umuntu webhakede wase South Africa iAfrica is good thank you mlungu hamba kanjani ngiyexolisa ukudileya kodwa hayi so uze kwalunga okay kunemali ezongena kuwe lapho ku Capitec but ngizafuna le ndoda izoqala ukufonela ikutshela ukuthi ithunywe yimina uzokunikeza 1000 rand and then when uzothatha u500 ufake ngiyacela lokho isicelo lesinzacela ungenzele kanje ngizacela ukuthi uthathe u500 ufake ezicathulweni zeingane lezo ofuna sizidonethela lezo ezengane then uthathe u500 unikeze Ayanda Msweli engawufaki ebhakedeni kule traffic cop elimnikeza itikiti le500 500 lo ngokuyakhokha lelo tikiti lelo umchazele ukuthi hayi mphatheke kabi makuthi ngibona itraffic cop limnikeza lelo tikiti lelo athatha 500 lo ahamba ekhokha itikiti kodwa ebhakede ngisayihlanganisa isazoza ukuthi ngifake ebhakedeni